Pak kajanji amor jaga pura kibule
suara laban pukalebun sa yani samsun papana aben bila titit mamana aben wak bapak karek upek menselati ya semang kentok kelar nangkep rukun karya esotek pun semangat besok napa boleh sotek nangkunaran kok eson song galing napa boleh songsan semulja pak kalabuna rasib panika pun alang kunambut taboy paperman suri dan sembong kenapa boleh panika pada pukalabun mama muda Bapak wak sanawi laban ibu ayam asmara kadus laban ibu ayani haji ras tak katikir bon pernah polok kong langkong panika ibu pusani wa uu mamana aki wa aini mamana norong nengasa cukup ibu pusani mersu alaban sang sulbah kami kok pun Yuk, Mbak Sadawi, tak tahu gelunya Sadawi. Iya. aduh sebol bapak mansuri along balong ben semol je pak kalebun pak kalebun kasih bumena sebol je pak kalebun semangat pade sesepo paneka papat matrawi pun alung lare mata kakek elegan kangkung kangkung dirawaran siapa yang paling Hop. paling untung Nah, mangken penjung otabe sampor acang ngrep dek ka Pak Apel Mansuri. Oh enggak. Hah? Bohong ke Pak Apel Mansuri nikah. Nih, abek kela nangi juga TV. Karena permintaan Karena permintaan Pak Apel Mansuri, tolong Dek Wardianto turun koni. Koni elek Asnawati. Antosaki Tojo jadi awan bul. Tojo. Antosaki ngoni anak Apel Mansuri ya torane longku dekaan Antosaki panjenengan dan teaki
Pak Apel Mansuri Sela genteng kek patot te asangot dan aneko ajeng Sures berdiri dia Pak Apel sampai tengah Kajam dan longku tahun ini juga ke Montak Lastare le sampean cek dari matamu gitu Kalang kong ya. Ya. sampean cek dari matamu Kasoon. samangken capok sampur sarang sakancar gun karya longku ganja oke Tak langkong dek lebola ipon si aromasah andi lebola si aromasah andi ponakan Pak Apel Mansuri si aromasah ngagungi lakeh tak langkong ongke esok narabuna kayak bukalebun sahyani bukalebun saunggaling tak ndek mun kata ndek tak uncung kata ndek jana bukalebun terus bagi juga tuh tak lagi tak langkong ngijungan tibi apa ban tak langkong lek kolek na gelu kolek bejeran gelu patar tep sebelum Pak Kalibun rasip persiapan patar tep lah beri ya sip aneka semulaja Apel Mansuri eko cak siraja tega kumis beracun Apel Mansuri akar jaban jenengan ketika adinto Parasip Pak Kalebun Suhara Waradianto Ponda Tengkada Ipereng Mas Jakaling lo Siapa Kalebun Rasip siap buat aneh ku acara dutojuan sementara jak naremata moy Pak Apel Mansuri marena ma ikilira segantang Semolja Apel Mansuri le aneko kabendul genteng orangnya patok lima orang Pak Kalebun rasip pas edam pengen Pak Kalebun rasip aniko Pak Kalebun sapo segantang aniko Pak Kalebun rasip Ibu Rauda Ibu Kalebun saya Pak Kalebun Rasip Bapak Apel Mansuri tak langkong dek satu je berangkat tisa Eki Kadinto tisa Karang Tengah segangkui ngestuaki mungkude semulje Bapak Kalebun Suharah juga Bapak Kalebun roh anak deka buka lebun cek gun lagu misem kan anu buka lebun deka Bu buka lebun Bapak mpian kerja kau udah kalah kancing Pak Apel Mansuri tanto nabat Pak Kalebun Rasip rekare pada acenci bagus cari iman bulan tak alit cek Kalebun adik Bu Kalebun saunggalan adik Bu Kalebun sahyani Bu Kalebun saunggalan Pak Kalebun saunggalan
Apel Said. terjukende arwah bareng ketisa pak cari kopi Ani kok dengan Mbak Titin mamana Abel Kak Samsul ayana Abel semuanya pak kane boleh suara Setar hormat bungene pak kane boleh sinada pada Mbak Titin terjuka pak apa namanya suri satu jabaran ketisa Ani kok elek ayana Abel Mbak Titin mamana Abel Ani kok Pak Jarek udah seekor cak Pak Jarek upe Mbak Sela Ibu Jarek saung galing Sip. Terus Ani kok bukan ibun saung galing Iko cak bukan ibun sahyani Ani kok Pak Jarek upe ayana Abel Santika Kok pada masuk 200 dek. Ruka Pak bolong ben seapel masih Pak. Kali bundaran. Wah kak diri tak ada taran Ani kak Pak Jarek nguda Pak Jarek saung galeng Semua Pak Apel Pak Jarek Mansuri. Songgaleng. Ane kok Jarek umpet. Nika pesena besorbone. Wah edam pengen Pak Kalebun nasib eko cak Pak Kalebun sepo sepo Pak Kalebun saung galeng le salunto arasa Ani kok seda dua pon ipadeteng Pak Kalebun saung galeng ipadeteng Ani kok Pak Mersuha sakalangkong Pak Mersuha sakalangkong Pak Mersuha kok pak mereswa orang ngamak cik pasra na apolong mula bantika Pak Apel Mansuri musuh Pak Kalebun Rasib duduk di kursi panas benar tidak muka tak berak cacat pun rasi Oh ya ani kawa amanatnya masih menuju isun orang karang Barat aja boleh ke Apel Mansuri le. Selapas rami semalolo. Mi semalolo. Pak kalau generasi. bukan tanah pada semar bisa benar reko ani kok makan pun resip kirim salam dak semuanya anjana tiba Kirim salam dak aja lati. Aduh, panika salam bagus. Niko amsantila menebak pusani seakar raja adu ibu melekor rukun karya Satile bentusane
nyonya na Iwan ane kok pada tak dorong Kak Rijal si Mun Rijal ini kok dungane Mas Rijal Napi pulir wa Mas Iwan Iko cak parang katisa kaadari Bunga nama etada pada Pak Apel Mansuri Bapak Kepala Desa Jembuin yang terhormat Bapak Kepala Desa Nasib Tiba Busani Dua beda-beda dari opet Masam Kirim salam le Niko Rijal Pan alongku along polong ane kok ben Apel Mansuri Apel Mansuri Bu Apel rak oh. Sang Tika